you can spell it. Yeah. Suppose that Yazi ngokuthi sifuna ukukhutha ngibani apha field offending. Talk to Okay. Abonjani Hayi awuhlala wena kule minyaka emininzi yofunda wena usandofika iphezulu camera okay hayi
yakho. Ungubani igama lakho? Igama lami Imani. Unanga. Ngine 12 years old. Hathi zana zakho. Bacela nini lento mama? Uphiwe. Hayi baba. Awuyavuka boy, hlala phansi. Nimbile la sisi Kai bro ndo bithi uyiqale this year. Ubhezi udala manje. Ima, uqale nini? Lonyaka. Hayi man. Noma sana ndebulisa. Ngono beyihlakele. Khona Sesemoyeni lo mlana. semoyeni. Sesemoyeni la defrost. Let it bro. Wena ngani ngikho? Selithuba ne. Uyacula. Unyuka naye. Hayi ntomazana. Wenza letho ukuvuma. Kasixolela ngale ngoma usandoyilanduka yabo. Mhlawumbe abantu bayivuma iyalezo like bona. Ithile le ngoma. Le ngoma. Inga Asubashayo khuleke kumnandi yabo. The platform is just yours. Yabo. ngobuXhosa. Ngobani na. Ngobani. Sizwe saphana ngama. Oh, ngoma. Ngiyabulala la bhuti. Khawuyela embo wena nothi Lagos. Phela la boss. Embo khoze Lagos. Ngiyamchukumisa lapho. Ngiyamchukumisa nilonke bhuti. I personally say yes stream sesigabhela. Ewe. I personally say yes. Ngabantu bakho now. Like the story bandivele njani nabo. Okay. Khawuza phela. Ndiyashuta le. Kades ne? Yes. Kades. Khini phela. Xa ngishutayo. Yayidababa bamaculayo. Khini. Khona lo moya utsalayo. Salayo. Manje kusone lapha kuwo la we. Manje Usathana zama uba sendleleni yakho. Uqonda hayi. Yazibuza lolu. Ba njengobani na? Ubani na. Oh, Wasikhangela phakama ulanga, uphakama uhlaba. Ah madoda. Wani, yasondela bakuba kathina lapha kuba zathi cheza. Khini phela. Ucazi yeke iculo. Hayi. Chini kwecula. Bathi wena lingosi phela. Bebele stay because imbili la mina. Dathi hayi ngiqebile ngale mina. Khini phela. Nathi into. Yuka phela. Khini. Yes, ngibona noba zicingana izizibuza because ngithathile ivideo. Yabo ziyakhangela lapha. Uqhaqhe ezikamdali zalini. Mamela. Namhlanje ngiyaphupha. Khini phela. Aliphupha man. Vela upepula. Abe kume kwa. Ithi mansusa ithi. Ngubani na. Ubana. Yakhangela izami. Endisemnandi leli phansi. Soba phansi. Lalali phansi. Lalali phansi akathi sibambele. Khini phela. Yakhangela izami. Asiphezulu. Khini phela. Abantwana intole kanizela yona. Chile eqhaqa ufunda phezulu zathi ngokona ngona lapha ni. Ufuna uhlambulule impuku. Daliza lapha ni. Ningabami. Zathi zathi say less. Khini. That say less. Sitsho ngezalo ngoku. Ngaba. Yeah.
man. So bali spokesperson said. Come through. Ungahlala sisi wami. Kunjani sisi apha empilweni? Siyaphila kuhle kanjani nasikhaya? Anathi siyaphila sisi wami, mana siboniswa nganto. Yeke. Silele nje kahle savuka. So indoni igama le group yenu ningabaphi, who started nadibana njani? Thindo yenu umqe. Umqe umqeqeshi. Yacinga isebholeni qhala ne. Okay, my bad. Igama le group yinsusa siphuma emfuleni. I started it in 2023. Ona ngapi? Ona ngapi? Yeah, iminyaka. Ulapha mntwana. So from i-project emqabuthe that's about 2019. But nalapho kwazi abantwana bangamantombazane phayendlela bacela baculise because of babemane besivoice yami bacula. And then ngiyaqala lapho ke into. Yabo. And then ndayeka was it 2022. Yeah, 2022. Yeka phezu kweziphi imeko? Mhlawumbe uyeka nxa uba ufocus esikolweni. Yeah, yayisisikolo and then I was sick for ixesha elide. So yeah, ndavala because of that. And luckily probably after 6 months, yabo, and then I reopen again because when benqoqoza baba iyasifit because why ka uphinda uvule, yabo. So yaqala kanjalo April 2023, which is supposed to even due to May for celebrated 3rd year. Third. Oh, izoliphi? Zobe emfuleni even. So ngaba seme? Yeah. Look, man, I must say when I'm you giving me Zahara vibes. I don't know why. Yeah, I don't know why, man. You just gave me Zahara vibes. This is wonderful, dog. Super wonderful, especially at your young age. Yes. Yeah, South African njani, dog. Yabo le nto yenzayo lilifa andikuyale ndasekhaya khandinike umphako wendlela ba uze ungadinwa uze ube ingcongolo mntasekhaya ingcongolo ke mntasekhaya ithi umoya nabasefikile ithi iphinde uzube yiyo mntasekhaya noba izaqhwithi zobomi zikhona noba imvula zikhona mntasekhaya uze unyamezele uqine ungumzekelo kwabantwana ungumama kwabantwana ungusisi unguyinto yonke kubo ke uziyazi ke nawe nje uba unjalo uyabadinga abantu bosimelele njalo ebomini uze ukhangele ke lo muntu osimelela ngayo ungathathi competition xa kwezinye choir groups with some creator ngoba athi amangisi if you a team the chances van win is high kakhulu. Can I get an oh yeah? Oh yeah! So, elgama lona like ithini lo yalo? Yo, Insusa. And most of the ndiyasihlekela, so most of the time ndizazi bana Spiritual, spiritual. So yeah. So kuthiwa insusa yendlela enhle Obani na? isiqhamo sobomi sizoba lapha. So Hayi inhle nyande ndiyenzayo manje. yeah. So nisuka phi ngokasixelele ba nisuka phi nenza ntoni on a daily basis kanye weekend yeni bukeka kanjani nifumaneka phi sindoni nje nebusiness yezo. Okay, siyareza mntasethina singabantu bazalekiselayo 3 days a week and then Saturdays every Saturday ubunga yerenkini esimfuleni okanye eCape Town uzasibona pha sixosha abantu because of so ke lapha as opportunities and kaloku enye into i-tourist isikakhulu zigcwele pha and yona ndawo si allowed ba singa githizela kuyo phaya yabo so that Okay. So thina njengabantu nje normal citizens babeke ngokwenu ngase sinisupport kanjani ithini into i-shows sithenga phi amatikiti mhlawumbe umculo si streamer phi yeah yonke nje lonto sifollowisha phi
sirishare phi ilanduka. Yeah, Snipe page Insusa Female Vocals to Facebook na ku Instagram it's Insusa_SA and then on TikTok it's Insusa Female Vocals. Ungazona masisupport yo bra dala siza dala bakhona abantwana apha bayaxoxa nabazali babo abantwana because kuthiwa kunini nicula into yenu understand abanye abazali ba-understand ba okokoko but akudde kubekho into ichumayo understand so ingase abazali sifumane isupport and then siqashe umani yo hayi kwenzane boyikwena liqasha kanje asibiza nasemtshatweni akekhlekanizi senze kanje uthi nikhona ku Facebook anditsho yeah iyaphela loo nto namhlanje Anti kunipostani ngathi yeah sangisearch igama le page balekile ba uthe intone Insusa Female Vocals. Susa Nah. oh so nizi females mostly Yeah. lena ne hayi naba abantwana hayibo u10k namhlanje abantwaneni please 10k namhlanje abantwaneni please hayibo man hayi man hayi man nathi page mandinike nje noba umsuzwana ibona kubalo wa nani phela hayi man abantwana mabalali no10k abantwana so imani ke like imichato niyayenza yes I-birthdays, esikolweni birthdays siyacula celebrations business party and entertainment ilela lapha ukuthi because ukhona nomxhenzo apha khona le-poets apha nisimenze Kwani poets so uthi zingabi poets zakho ibo ndindele Ayisayibuyina le ndawo. so umuntu is like a singer cha ngiyacula ngexhenzo most students high school okay Ma, sabenu malubi. okay cela neyami group izazise Sikalamba lapha abanye bethu show no bass thina ke siyigroup ebalaseleyo lesile thina sandoqala ngoku ngoba 10 years sakhala sayifoma le okay yebo but siyigroup ebalaseleyo Ndimi OG lapha bengithe kule group akuthethu kakhulu ngase ukhala uzithethisa siyabonisa thina yabona ngenzaka group yethu wena intoni hayi kaloku mina ndingumqele siki kwaye masimeni madolo sonke phekela kamelanini brother izwi nexa sizocula Dalit, dabulen. Okay. Sama agam Nana.
Athethe kakhulu kule group. Mafaka umuntu oyi-1 athi uba besiperforme njani? Kasijapha ngeke. Out of 10. Yeah. Hayi ngamnika ngongweki yo sham. Ubalo. U2 out of 1. Out of 3. 2 out of 3. Ushona loni. Ushona loni. Hayi Shoda ndo. Baba iphathi zeninasiculayo. so harm nana. So. Ngapha nina niyangapha. Hayi mamela lo latela mamela. Uthiwa hela. Abesese kakhulu. Shanda criticism kakhulu. Tela ukhuphe yakho 442 ngoku ningasikhawani. Senungama ngosikhawani. Sibekela futhi. Sabi 442 yakho ngokufaka easy sibone. Okay. Akazibatheneni. Athethe kakhulu ke team. 1 2 3 4 5 6 7 bese bangaphi Asiwara. Asiboyiki man, asiboyiki. Let's go. Asiboyiki. Insusa siyoyiki team. Hayi boy. Yes. Wait, sister. Okay. Out of 10. Okay. It's like a 1 Nigga chance tete. Decimal. Go to low. Reason. Baqhawukile beqala. Chat kaloku icamera yabo foba ingaleki sesayihliza iquality kancane. Even if they isula. Bona. Bele awusilisanga kahle man. Mamela. Mqethu. hayi you right Mamela. Camera yongqaka but equality sayihliza foba ingaleki. You know we had to compromise. You know. I have a saying. Xa usilwa awukwazi vese ubethu umuntu ongaphindisiyo. So ba wrong for lo bamaqithise. Blacklist. Bayibaxa kakhulu. Bayipata kakhulu so too professional decimal hleli ba. So nento nje ukuthi nento endifuna uyithetha. Khona i-challenges nayo. Khona ikwayebo leba ezikwazi lapha phakathi zishushu. Ngifuna ujoin. Yo. Ilapha phandle ilile amanzi ngengoma ishushu ngongoku. Ngithatha yona. Sizamile unyuza icamera siyazama. Sobana sinyuka. Tisibuyele kula camera yethu. Baphile competition. Uthe ishushu futhi. uthwale yoyika Hayi competition. Navata is represented very well. Navata is represented very well. Navata is represented. Italende ininzi eKapa. Yeah. Italende. Abantwana bethu benza into ezinhle. Kanyanzeleka sibaxhasile. Well, before Okay brother yami ngoku ngicela sibanikele ichance thina sibe ngapha into engabo. bengabo bami. Yenzele sibe neorder. Well, before siqale guys, I just want to say Yeah. Ndingabona uNavata ndivesindonwabe. Ndingabona uNavata ngavesindonwabe. So, W Navata prize. This is so amazing seeing obhuta abatsha abengekho sesitratweni
you know betepise ibhuku banxibe unavata ngendlela bemele banxiba ngayo. So guys, thank you. Abagili mikhulu. Yeah man, thank you. Ngithanda lona. Yeah. Ona nechanje kancinci. Hayi. Hayi Confirm, no confirm. Hayi, Njani? Phila khona njani? Ngiyaphila. Kuthiyana nyani unibona ke? Befuna loo nto nje. Ba. Wena ufuna loo nto. Njani Liam? Because if ever can't mention something ngesingekho lapho. no. Uyabona ke Liam ne ezinye izinto ufuna kunqonqoza. Kuba ngathi hayi sisahlamba ube la. Nawe lento nasixela. Bahlamba ngokukhawuleza. Kuba ngathi ubani usithi fundini. Kude kuvulwe, yabo? Ukhona namhlanje abulela malembo ufikile man yabo. Nami izinto zomabhizinisi man yabo. Sometimes transport ebusuku kufanele ngicingele nalo. Yabo mhlawumbe nakwenza njani ubuya njani yabo. Nalandlu yami incinci lemi okwayibona. Ingaka yabo bengazikonela pha ingaka. Ngipilo ngomuntu So at least yabo ngisifumene igumbanyana elikhulu yabo. Sho sikwazi uthini ukwenza ngesense there. Namkelekile na brother yabo. So mina Headquarters. like ningobani ke nina Prince. njalo kanisazisi. Yeah, ningobani. Sorry. Thina siyi Soulful Voices from Inyanga, KTC. Key. So Shout out. i-group yethu started last year nge-20 September. Damn. So And nenyangana. in just a month sisuka kuzibonele FM last year. Sibese ku Cape Town TV lo nyaka. And there's more coming. Wait. Lapha Yeah. Funny enough, i-headquarters nazo siqale nge-23 September. Yeah. Njengoba siqale nge-20. And we've been Joburg, Yeah. Eastern Cape. And now we're going international. Yeah, so don't come in. Soulful Voices. Soulful Voices. Niphelele apho kanisa recruiter more members. Shota one. Okay, ke namgelekile into emfuna niyazi ayo competition yabo. Yeah. Lapho sokonwaba showcase iloni italent lethu. Ezibaninzi abantu basibukelayo yabo. Balekile thina silapha eKapa singena media coverage yabo bale uzibonele no Cape Town TV. Kwamanye amacala bano SABC banandoni ke bebalungeningi. Qha thina asinazo za platform yabo. Kuswa ngakwazi ukubala kugcwala isandla. Yeah. So kubalekile xa kwi-platform ezinje social media sincedisaneni kwathina yabo. Sibizaneni sonwabeni. So nezi group ni2 masonwabeni. Yabo. At some point nizokwenza ingoma nonke nicula isiculele. Yabo. Makonwatshweni. Ibe ikhole mina kwethu yabo. Yeah. Kabakhulule So kabakhulule khawuba baqala ubazise man before nesinike bani siphathele ndoni. Uthi ubani bawenza? Okay. Qala kulobhuti. Amile. W Navale. Yeah. Amile ucula itena nebeso Amile. Competition yami. Oh. Hayi, Ngiyotena ngani Soprano. Okay. Correct izinto. Okay, go. Igroup ayiko organize. Eish, ngathi former 2 hours ago. Okay. Sethele bhuti wami nawo man nonwabe man. Bayafuna like bethe nangiqala kapishini. Hayi. Amile Matithiba nicula itena nebass. Anolunga le base what? Yeah. Abakwazi bona. Hayi fine. Uthabakwazi. Hey, bola. Okay. Now, Dayam. Khiyani ulilihle Nhleli ndicula itena endahlabela. Eso so. Udlala ibhola? Ibhola. So labakwethu bafunde pha. Ngicela ngizalwe nayo. Yeah, ngoba iringa zisabela. Ubhesa mningi lo. Senama ngayeke manzilo nale we makandiyeke futhi kuzakuthi. Just sign language. Okay, good man. Aw, long one. Zulumela siyangeza. Julia Nxosana ngicula ialto ngithena nehlabela. Ona mehlo mntakwethu ufana nami ndiyithanda lona. ngicimele. Sibona kodwa. Sabona
Nangu nawaboni. Let's go. Hey, man. Let's go. Nico, Fanning Pango, to the bass and also Netlabel. Bass. Bass itheni nikwa nina thina sithatha kanje manje na. Yes. Yeah. Babe ne-bass ibne. Yeah. What's up, baby? Go back center, go back. Bye, man. Sing, I love you. I love you. That time for the farmers the bass. Like, hey, to relax, lose the voice. Ngase ndibuza mo ekseni xa ifone lichere yakho uthini. Yo mo. Sir, baby. On your Johnny weekend. Weekend, man. Hoza la. Okay, ke yabona ke ngoku the platform is yours. Yeah, man. Asonwabeni man. Umculo umnandi, uspiritual uyasivuselela. Angathethi kakhulu man. Let's go. Khayeka man. Maktethu bumnyama kuvela ukukhanya endleleni sami. Ile yasilizwi lendoda engenamali alibakali. Ayasibandenzeni na angoba luthando lwakhe. Awulona lulameva, awulona luyahlaba. Mafikisa lulendile, lona unyaka wekholide. Mafikisa lulendile, lona unyaka wekholide. Ndithi makade ulikhusele phakathi kwezakwithela, phakathi kwezakwithela. Ndithi makade ulikhusele phakathi kwezakwithela, phakathi kwezakwithela. Iye ngumakanyathanda, ngumakanyathanda, ngumakanyathanda. Kala mapolisi yafinyela. Ngoyini kala mbalilo. Salulile pena. Salulile. Ay, man. Iye ngama.
Hayi bantakwethu. Nizasibona ngokusithumela imessage bemela sizithumeli. Kanti your phone. Nizasibona ngosifonela abantu bemela sibafoneli. I won't lie. We've done his dreams. Yeah. Might be the greatest stream on this channel. Shut up. Yeah. This one. Shut up, man. This might be the greatest stream on this channel namhlanje. Shut up. Wa. Ngathi ningayeki man. Ifuna yena yedwa. Ifuna yena yedwa. Ayindawo lekwa. Singandlela indlala apha ku Facebook lithini into yeni simsearcha phi njani. Hayibo. Yeah? Guys, TikTok. Niku TikTok. Sikona ku Facebook bhala siyo yami. Anayi account ke pha e-computer ku TikTok masenzeni kanje bantwana basika. Ngokusajongwayo pha bana sekhaya. Masingamlaleleni uFacebook. Masiyihoye la account nomdini. ngicela. Yabo. Singamlaleli. Kanibetha apha sisi. Please. Mina ngisho zintambo. Hayi jonga. Xa nicula nina sikwa yimini. Yo. Ifuna wena wetwa. Naba abantwana bethu. Naba abantwana. Amasipho wami hayi. Nikomnyumza. A girl's girl. Naba abantwana bethu. Shout out, man. Naba abantwana bethu. Shout I'm out. gonna follow Isha guys. Bah. Just followed. Just follow. And not choice. Like just now. Yeah. Don't you follow Shingu, man. Yeah. Soulful voices. Naba. Bro. So you guys like nesifuna ezinye members okanye into because Sikhona. I'm willing to try. Funa uyishiya le yami idobu. Hayibo Nkosi yawena. Hamba nina nikhalisi manina. Collaboration ngalo. Anikhalisa Yena thina sikwazi khalisa abantu thina. Ananje uyigqibela one nje. more. Phambi kuba si collaborate. Yeah. Acapella sifaka nje kuyitho. Banzona. Sicula ngeacapella. Qhuma. Yenza le
Kumane nyameni ngene moyeni. Nalanda ufako befuna ugoduka noko hayi ingcono ngoku ngithe masiphumeni enyameni singene emoyeni bana kithi obenyameni abantu bakholwa ngobona kanti emoyeni ukholwa kungobona hayi kwehuma nje uthi phele hayi manje masithathe khona Vesco game sigodukeni manje ivalele nifuna pipe back seat kirhaqa cha mntasekhaya ngizibona sekuthiwa ngichame bhoko just beyani ngami yo that was so beautiful hayi no deplaza ndibhathi ngona bazibeke phambi amanzi hayi nje bafuna amanzi banikele 2 liter balasi umuntu nganye ubele 5 liter yakhe xa befuna amanzi fondini abeke lezo bhathi phambi cho ibe khona yabakhulu bize nembumbi nabo abantwana bethu yabo uchethe beyilo way please man naba abantwana bethu mafolowishwe at least masifumane pa 5000 5,000 yayiva le time ke lema wena umqele mapha exchange numbers let's go man kayeka man bengaphefoma endaweni eyi-1 namhlanje thina esimandla damn so there's a culture here ikhona culture kwayazi ulela ngomukho benu because yazi mina fethu bengayazi ba like khona culture lewe nalama sipita mhani siyabona wabetha like kusende yabona ba kayeka man let's go yeah this is beautiful bona it means ba ikhona system ekwayazi abanye baphi basemandaleni abanye basemfuleni abanye mhlambe besentown yabo. It is beautiful, but game of evening art. Yeah. There was different crowds there. Evening art showing. Yena sizi 101. Si 101. Can you follow wish na abandona bethu? Na abandona bethu. Let's go. Let's do 140. Let's go. Let's go. Na abandona bethu. Yeah, na abandona fondini. Hello. Nithi lo mntana lo ansayi oh no hamba look the feature there is some ilungisa pictures okay yeah, you understand contract thini kanje that was so beautiful. Okay, kama sipena la group lesinayo. Yeah. Isibaphinde. Yeah. Ngoku into mayenzeke ngoku masivele siya bese stream sesomculo. Sivele sibe emotional, sibe spiritual. Sikuleni. Kayeke man. Let's go. Kayeke. Bese njani le run. Wema chola pumeti longweni. Oh yo yo yo. Oh yo yo yo. Iyolo. Ayo. Adine maka somsiwa. Ayo. Adine maka. Oh yo yo yo. Oh yo yo. Ayo. Adine maka somsiwa. Ayo. Adine maka. Oh yo yo. Oh yo yo. Ayo. Adine maka somsiwa.
moment zakho ezi. Fondini enhlobeni ngekuthiwa ngoku ngicama kusho kobhele kola kodlambulu kumama. Ngoba shaka semva umavulana ubhayo khetha. Kodwa ngashaka semva nazo ihlelo zangapha kulomama kumizaba Fondini. Athi yabulela ngapha ya Fondini kompayo uxoku. Tholela belikhulu lelo Fondini. Ngigulile ke lapho kulo mzi Fondini ndaphila Fondini. Ndithi nilapho Fondini ndisicabagusha Fondini kwababelela ukuthula Fondini. Ndithi khosta wakho nakuwe gubevu tata. Moment zakho. Khosta bravo bawo man. Wakho yaphila man. Ndisisithi ke ngoku hayi bota bravo. Hayi ishuna. Moment zakho ezigubevu yah. Hayi siyagula sizawuphila nikubona kwami siyagula khaniqhubeni bantu asekhaya inkonga leleni khaniqhubeni man khaniqhubeni khona ewe ndizamela wena mntana oh ndizamela wena sebenza wena
Nina
lusekiwe sifumane namandla what you guys DJ is amazing. Bayawasela manzi bela cala. Hayi. Best dream. Hayi fuck. Sasibukele ngizobe ngiqala ubukela isitream salo. Angasiphinda boyididi uyasiphinda bakuthi ngela siqale solo Anza sikhuluma Hayi. No, lefunayo Amela. Yo man. Amela. Ngibole ngoma. Ufuna ngilale nestep sami. Ansi. Bakubreak for the Tela kuthi siculele. Game yethu okudala sibukele. Kodwa ibungeke uyafika khona. Eqala ufike Inkosi. Thali intwana zabo kanye Jela sakhe. Jela sakhe. Thanda ugesi. Thanda shot. Okay, yabo uzobetha u12 ngoku. Silifumene ixesha noko yabo. Kuba i-stream senzeke ebusuku. Ngenxa yexesha. Konyanzeleka sithethe nabantwana bethu sibakhulule abantwana funeke senze sure bafika emakhaya safe. Ngomso icawe. Ngomso ucawe. Ngomso siyaziposta i-stream siyabasendela ivinila ndoku. I-clips bakwazi uzisebenzisa abantwana. Sithini followers abantwana? Sinyukile mntana. Hayi kodwa 1K Acho ngithusa pha. Asawuhlala thina. Hlalani nina. Asawuhlala thina. Nikhona ne yani ne label ayibhatala nje ngamadoda Kana ngumbe ethombo. Ngumbe ethombo. Ayivele yafika. To update this we are going to. Okay, xolweni abantwana bami ne. Xolo kancinci apho ekitchen. Ngenxa yexesha. Uyayiqonda? Ngenxa yexesha khona abantwana sihlala kwindawo ngendawo. Nesicingelo no driver lo. Enfuneka nilele. Funeka Isikolo. Sunday. Sunday. Okokuqala sawubulela. Sawubulela ixesha noko silifumene. Abantu esithetha nabo sikhona iclips esizozithini. Esizoziclipa apha. Sinisendele nikwazi usebenzisa nani yabo. Kodwa ke sayisebenzisa nathi ku YouTube. Sanisendele za clips mhlawumbe niposte kwindawo zenu yabo. Because bakhona abantu abanifollowshiweyo. So I think ngomso but deserve content entsha yabo. Bazokwazi ukukhomenta, bazokwazi ushare. Yabo. So sanisendele sazilanduka so zenza ngokwenza. Sinisendele yabo. Yenzele nikwazi uziposta. And yabulela ngobukho benu. Nanini na xa ngidinga mhlawumbi uannouncer ishow enayo noba yintoni nistex leqala uba nansi iposter cela nitsho kwi-stream abantu bachasa umzekelo njengani benjini uba nine show ngoMeyi amatikiti singawafumana phi Sondela mqema. Sofuma. Get down. Okay, fumaneka ufuna text page yethu umuntu ne it's WhatsApp female vocals. Khona le number yethu pha uzobona nje kungena pa page khona number yami pha number amatikiti awafumana phi Text. Jonga nyuka fa. nansi yes okay nazi number z2 yep oh number 1 W promo. Isn't that me? this is you That's me. Bele. Hey Bele.
Give me bail. So ingandoni idate Inge-9. 9 kaMeyi. Koleni icala fanele ngandoni. Basizoza okanye sinazo event. With like singanibona phi ngamehlo enyama. Singanibukela ku stream. Sifuna uyonisupport. Yeah, siye kwishows ezinto. Ikhona event esibizwe kuyo pha inyanga kodwa. Nge-25 ka-April. Tikiti lizolithengiswa egate nge-50 rand. Okay, ngicela lo poster zeliposte ke ngoba. Bese siyifakile. Okay. Sayifumana kandi uyijola. Yabo basinexesha. Man, vele oyintanda. Yo hayi. Man vele mntasekhaya. Intsusa. Nansi. Isenyanga ezolani center. Okay. Intsusa, qala pha kuni bantwana bam. Hayi, into zakuthi anibiza ningasabeli. Ngalomazwi ndithi maza nethole. Njalo. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Zeningadinwa emqene mntasekhaya. Ndiyabulela ngothi ndinibize nize ningathi ngomso nithi hayi bhele siyeza. Ndiyabulela bantasekhaya kakhulu ngamndonke. Ndize nakuni soulful voices. Enkosini bantwana basekhaya. Ziningadinwa into zakuthi vele lokulunga. Ngokuhlala niqonqoza. Linene elithi ezikamdala izinto ziyalindwa. Ininzi brazam into esijongileyo sonke apha kweligumbi sikulo. Nabangaphilanga sebaphile. Yeah. Nabadinweze wasela amanzi bachophe. Yeah. Ndithi nangomso banasekhaya mani. Nangomso nenze njalo nakwabanye. Ukutyeba kwam ndiza kunisikela impundu. Inkosi. Nkosi. Hayi ke mina ke ndingumuntu oyithandayo nje into enhle mina. Xa ngibona abantwana especially apha eKapa besenza into enhle ndiyayithanda lona. Ndizanixhasa ke. Nami ndingumuntu ongathathi intweni shem. Angithathi intweni. Ndizanixhasa. Mhlawumbi bandinga imali etransport noma nidinga lunch. Kweli waka ndinalo nditomnye uzothatha i500 yakhe nomnye athatha i500 yakhe. Okuba nifumana ipetrol. Oyi Ezandleni. ndiyayithanda ke. Ningayeki liqhubeka. Omqeba bazasinika ke detail. Leni yamakholwa. Abasikhupha bebo. Leni yamakholwa. Leni yamakholwa. Leni yamakholwa. Leni yamakholwa. Leni yamakholwa. Sathana nguwe lo. Sathana nguwe lo. Nguwe lo. Leni yamakholwa. Sathana nguwe lo. Sathana nguwe lo. Usatyana ke ngithande ngokusatyana. Mana manzi namcheck. Aw, wakhetha bam into zakuthi. Nina. Thina bam nayi ukuphila kwami. She told me she think pulse away. Turning gossip. We stepping on next.